Ramaphosa bhekisele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphiki sanibona sizwe sasemzansi yazi ngithi angibhodle la kukhona nje into engangiphethe kahle futhi nje enginyanyisayo nje yazi lo mfana lo okuthi umthandene kahle angimazi ukuthi ucabanga ukuthi ngiyini mina la kuye yabo lo mfana lo usukela ingane yami wayithuka waqhamba amanga wathi uyikhulisile yabo emva kwalokho omama abahlola lengane le bayithatha bayoyihlola befuna ukuthola isiqiniseko sokuthi lo dodo okhulunywayo lo mfana ukhona ngempela yini yabo babethola ukuthi awukho labo mama laba bavule icala wajika lo mfana lo wathi mina ongimvulele icala engiqhambela amanga ngangeke mina ngimvulele lo mfana icala ngalokho ngoba ngiyamazi ukuthi ingqondo yakhe isebenza kanjani lokho into angenakho lokho akanakho nje sidalo yabo ngoba ngangazi ukuthi mangingamvulele icala vele lizomudla ngoba uyekhuluma umbhedo lento ayekhuluma wayazi kahle naye ukuthi ayikho yabo so ngamiyeka mina ngathi ngakhuluma nezinduna ngathi ngicebise sicime leli icala leli singaqhubeki nalo ngoba ngibalekela ukuthi lengane le bengisenhlelweni zokuyemulisa yabo ngazi kahle ukuthi ngizothi mase ngiyemulisa nesehliwe icala ajika qamba manga ngathi ngiyemulisa ngeenkomo zakhe lo ngiyemulisa ngemali yakhe so isona sizathu sangenza ukuthi ngithe induneni aselikhansele leli icala yabo kodwa kahle hle ukube laqhubeka lazomudla ngoba wazi kahle ukuthi wayekhuluma umbhedo eqhambela ingane yami amanga ngoba efuna ukuhlambalaza mina yabo so manje sengimbona esehamba ekhuluma izinto engingayitholi kahle balushukela ekhuluma into engazwakali kule show yakhe le ifaka igama lami efaka nengane yami lo mfana lo akabaza abantu ngiyambona ngithatha kancane mhlawumbe ucabanga ukuthi ngilezi intatheli lezi ahamba ekhanga empama ezenzo magoti bakhe mina angiyona ke lo nhlobo leyo yabona mthandeni mfana wami wala sohlangana khona ngokufundisa abantu wena awungazi kahle lasohlangana khona mina ngokuqhumisa ngebanga nje ngidaxa ngemvumo ukukhombisa ukuthi uyingane umfana ayikho into ongayenza kimi so qhubeka kana lengqondo yakho ngiyakukhoza mfana wami ngiyakukhoza ngikhomba ngomono ngiyakukhoza ungacabanga ukuthi nje ubuhlezi ukhuluma lezi zinto anyana uyikhuluma engomeni zakho nje ngikuyeka ngoba ngikusaba ngikuyeka ngoba ngisuke ngicabangela umsebenzi wami futhi kwesinye isikhathi uyaqasha mawusanda ukukhuluma lembhedo yakho le ngize ngiye studio ngiyobhodlela khona kodwa one day ngiyakutshela sohlangana one slimana day sotholana mina nawe ngiyakutshela boy Ushunga Maskandi ngomgqibelo ngo-5:30 PM ku-SABC 1. Silalela impalama